Evo, dame i gospodo, došli smo do kraja sa ovom našom šahovskom manifestacijom. Prije svega u ime domaćina i u ime organizatora Republičkog udruženja penzionera Republike Srpske i mene, moje malenkosti kao tehničkog organizatora, želim svima vama iskreno da se zahvalim na korektnoj i fair igri, a također, u što ja nisam ni sumnjao, na vašem ozbiljnom pristupu ovoj manifestaciji i korektnom odnosu i prema ovom osoblju ovdje koje je to služilo i prema sudijama koji su vodili ovaj takmičarski dio. Ja vam se iskreno zahvaljujem, u što nisam ni sumnjao, jer smo mi penzioneri ozbiljni ljudi i iza sebe imamo jedno ogromno iskustvo. Prije nego što pozovem sudije da saopšte zvanične rezultate 14. šahovskog takmičenja, ja želim da pozdravim predsjednika Upravnog odbora Fonda PIO Republike Srpske, gospodina Solakovića. Također želim da pozdravim direktora prve penzionerske mikrokreditne organizacije, gospodina Avramović Dražena. Sada zamoljavam gospodina Savu Čelicu da uzme mikrofon i da saopšti zvanične rezultate našeg takmičenja. Izvolite, Savu. Kad ćeš biti u osaj? Ovako, počet ćemo od 10. mjesta. 10. mjesto osvojio je Đukić Slobodan, Banja Luka. Ima 6. Samo moment. Ja vas molim da prvo vi saopštite rezultate, a onda po tome da uručimo nagrade. Pa sve će to... Neko izađu, neki izađu. Pa hoćemo li... Dobro je počeo. Hoćemo li odmah da uručimo... Ne, samo neki izvede. Hajde onda stanite ovdje, neki je problem, šta? Deveto mjesto osvojio je Kajiš Vlado Doboj. Je li Doboj tamo gdje je igio? 8. mjesto osvojio je Šurlan Mirko Prijedor. 7. mjesto osvojio je Perendić Boško Srebrenica. 6. mjesto osvojio je Ašonja Momir Istočna Iliđa. 5. mjesto osvojio je jedan od najstarijih učesnika ovoga prvenstva, 80-godišnjak Kolović Đoko Brčko. Imam Đoke? Ajde, Đoko. 4. mjesto osvojio je Todoran Vukašin Prijedor. Ajde, nije ko. Nije, ajde, ovdje. 3. mjesto osvojio je Šibarević Milenko, Banja Luka. 2. mjesto osvojio je Buvač Ratko, Banja Luka. I ovogodišnji pobjednik 14. prvenstva penzionera Republike Srpske, Kelečević Mladen, Banja Luka. Najstariji učesnik
provjereno je Ristić Ivan, a ujedno da vam kažem da je i Ivan plasirao se na 13. mjesto, što je jako solidno za njegove godine. Aplauz. Jedina dama, to je Jovanka Stojčević Jovanka iz Gradiške. I koje primaju specijalne nagrade. Hvala. Moramo ići, jel? Hvala lijepa sudijama na saopštenju ovih rezultata, a sada zamoljavam predsjednika Republičkog udruženja i organizatora 14. šahovskog prvenstva penzionera Republike Srpske da uzme riječ i da uručimo nagrade. Izvolite. Još jednom, živi bili, zdravi bili, hvala vam i odmah da vam poželim i sretan put kući i da se obavezno vidimo i dovodimo. I to svi. A studijama smo dali jedan zadatak da neke ekseriće nabave da nekim ljudima da ne bi padale zastavice, da je malo učvrste, pa će biti bolje, jel? Dragi prijatelji, sve počne, sve se završi, nažalost, u tom podusu i naših životi. Ja vas još jednom, dakle, na kraju pozivam da naše prijatelje koji su ovdje, neki su od njih donatori, a to je predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike fonda PIO Republike Srpske, još jednom da ga pozdravimo, i našeg Dražena koji je bio prvi privrednik koji je zajedno sa mnom posjetio Doboj u vodi i Šamac u vodi, odnio hranu tamo, odnio tamo tehnička sredstva u udruženjima penzionera, predao, evo i danas je među nama i danas je donio svoje poklone koje će primiti neki koji su zaslužili te poklone. On je direktor prve penzionerske mikrokreditne organizacije u Banjoj Luci. Očekujte tu organizaciju u Prijedoru, sutra u Bjeljini i tako dalje. Imamo neki plan razvojni svoj, nekom kaže. Ovako, ovim pojedincima smo tradicionalno pripremili određene nagrade, da nas se sjećaju, imamo i materijalne i financijske nagrade, jel tako? Pa će moj dragi prijatelj, tehnički organizator, pitati po redu kome, koliko i gdje su pare. Spremi pa podijeli ljudima. Ajde, izvolite. Hvala lijepo. Đukić Slobodan, 10. mjesto, pripada ga nagrada po turijskom pravilima. Hvala lijepo. Pripada vas i ovaj dio. Rade, hoćemo li ovo što je donio gospodin Avramović? Ne, ovo će Avramović sam podijeli. Samo recite da svako navrati ovdje potpiše. Ovdje ćete kod blagajnika, samo kad primite nagradu potpisati da možemo pravdati da nemamo poslije problema. 9. mjesto, gospodin Kajić Vlada. Hvala na ovo što živi, da Bog ga se zdravlje služao. Jasno. 8. mjesto, Šurar Mirko. Kajić Vlada, da. Hvala, prijatelji moji. Bog ga živi. Ovdje se potpisati. 7. mjesto, Ašanja Mobil. 7. mjesto, Karendić Boško, izvinjam. Bole, živim, bio brate, oprosti.
Šesto mjesto Ašanja Momir. Mama živio, znate. Živio. Budete živi i zdravi. Izvolite. Peto mjesto Kolović Đoka. Dok je živio, prijatelj moj. Bude živi i zdravi. Hvala mnogo. Četvrto mjesto moj predločanin Todoran Bogaš. Hvala lijepo. Zove da bude s vama. Treće mjesto Šivarević Milenko iz Banja Luke. Izvolite. Milenko, čestite. Ovdje imam jednu grešku. Uredili su tu grešku. Drugo mjesto Buvač Ratko. I svakako zasluženo prvo mjesto penzioneru iz grada Banja Luke, gospodinu Kenešnicu Nasi. Evo ovdje. Najstarijem nenagrađenom učesniku dodijeljena je nagrada Ristić Ivan. Ove godine Boga megnuti dobro. Ako Bog. Kod njega će sam ulaz na tvoje. A mogla i godine, nije ma i ta varijanta. Nenagrađena i jedina žena, gospođa Stojčević Jovanka. Bude živa i zdrava. Svoje porodici i svima nama. Potpišite se. Gospodine. Sve se potpišite tako. Ti glavni nemoj ići, ti imaš nagrada. Samo bih vas zamolio za malo da budemo ekspeditivniji, ljudi su malo izgladni, pa i da ovo završimo kako nam priliči i dostavi. Evo, ja želim i da prvo plasiranome uručimo šah koga je poklonio za osvojeno prvo mjesto Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske. Ja molim gospodina Kolovića Mladena da dođe i da pregne u nam. Nagradu će uručiti predsjednik upravnog odbora fonda PIA. Ima i šest. Nemoj daleko ići, imaš ti još to. Ja pozivam našeg prijatelja, našeg donatora, Dražena Avramovića, zvanog Avram, zovemo ga Avram, da uruči šta će drugo nego šahove. Pa de po redu, ovi 10. Evo ide Kalečević Mladen. Ajde Mladene, sad ti prvi. Ne, Mladenu ne pripada taj. Vidi Mladene, nemaš dva. Dobro, Buvač Ratko. Da. Ratko. Ajmo sljedeći. Šivarević Milenko. Ajde Šivarević. Evo tu je. Todoran Bogaš. To sam potpisao. To je za pare. Evo njega ovo. Evo ovo. Davo. A uručio mu. Kolović Đoko.
Ma kako Brčko da sam se radio? A ne, ja sam tako sve najavio. Rođenja su, hvala vam. Akšenja Momir! Vi ste potpisali. Ne treba. Ne treba to. Berendi i Boško. Šurnar Mirko. Hajiš Vlado. Čekaj, ima još jedno. I Đukić Slobodan, moj imenjak. Svaka čast. Hvala lijepo. Za najbolji vesel. Ja sam ti radim. Jedan kršni momak iz kršne Hercegovine nije došao, bolest ga zaustavila. Zbog njegovog doprinosa ovom turniru i njegove prošlosti, mi smo za njega specijalnu nagradu pripremili jedan šah koji će isto uručiti naš Abram. Pa molimo iz Hercegovine jednog čovjeka koji će mu predati. Izvoli, Ratko. Evo, naši svima pozdrav, moram reći, želja da ozdravi čovjek. Drug Slavko je imao težu povredu lom koljena i ovaj šah će mu dobro doći da skrati vrijeme, jer kod starijih ljudi ti prelomi teže prerastaju, duže to traje. Hvala na humanom odnosu više nego na vrijednosti koju mu nosi. Hvala vam. E sad, ono čime se dičimo, čime se ponosimo, dajte pehare, dajte da vide ljudi pehare, trebali su već biti ovdje na onaj mači, ide on treće, onaj veliki, jest lijepi, onaj veliki, onaj najveći, nas je najbolji. Pa, ajmo redom. Šibarević, Milenko. Više evo još jedno. Da se zdravlje stvori, brati moji. Milenko nema više, dosta je. Bez jednog čekša bio bi već za čekša, sad kad nabavi se čekša. Kuvač Ratko. Gdje je Ratko? Ajde, ti mi Nek je sasvim. I gospodin Helenčić Mladen. Mladene, ima za tebe još ovo. Mlađo, da bude živ i zdrav puno godina i da učestvuješ puno godina još. Hvala. Boga živi. Gdje je Lujić? I još je važno pomenuti, prijatelji moji, naši donatori koji su nam pomogli, koji nam inače redovno pomažu, nisu samo ovdje, nego naš ministar rada je, bori se za novi mandat, pa je negdje na terenu. I njima smo mi pripremili i Novoj banci posebno, pripremili smo zahvalnice koje ćemo na jednom posebnom prigodom i pročitati i predati. Vama svima hvala, vama svima svaka sreća, vama, vašim porodicama i ne zaboravite da smo se dogovorili da se opet nađemo svi, baš svi, a gdje čućemo najvjerovatnije na Jahorini ili ne znam, drugi će organizati. Ja još jednom želim da saopštim da sad odavde prijeđemo u salu za ručavanje, a poslije ručka ja vam želim sretan put i sretan dolazak vama i vašim porodicama. Hvala i mojim saradnicima koji su mi pomogli da ovo prvenstvo bude uspješno. Samo da se slike ova trojica, da tu da stanu pobjednici. Ajde vam negdje.